Hour of Zion, Hour of Zion, Hour of Zion. Pillar of Zion Church International, the Hour of Zion, Ebreo, OFM 107.7. Benade Biara, Anajo, Dumiunu Aba Pao, the Quapimson online, Ebebo. Ye Jinema Bompaye, all night Cassia. If you are down so, area, no Mionu, Apemu, Copim, Nomi, and Sabrenos, the best answer she had in Radiasem. I was home for Odij Media, which Yame, Aya or Sofo, Emos Asantia, or your Pillar of Zion, or Boase branch, Sofo, or no Nebetinum, Adia Radiasem, the Abreo, Tieno, Abrebiana, Minimso be Inshra, away Yesudim, Yamishra. Amen. Amen. Rich, I want to say, yeah, you saw them patch on way. Cameraman, and also back Casabi. I want to say, yes, a Christian Adam. And I used to say, Yamisha Munemo Juma Pamoye. I'm say, Sovales, Ewaha, now we never drew her, Soft Jones, so Michamunina, Soft Samso, Aya drew her, or not so, Obidru as he say, Yami, Isha, no one can see. Rich Yamompire, now, Yanto Jumedins. And when Yamu count, what would do a dihine, now Koso a dihine, if a jaw demo de concrono so. It's giant a tear for Kuma, the Suwa Donsa, Yardre, a Suwa Donsa, Fabiano Muswa Sumi to Menase. For your soft Mukasa, for Kika for Mukenka, you know, there's Denica Bama, Concron, and Makwaba, so can we use to demo. Amen. Amen. Yet a Radian Copasi, yet time, Ayana and Swinty, a buy and Pesa, you be within, that's why I cause cry and fat. Of course, we are a Banadana Jew. Now, we share. Now, afraid you will share their number a betuja. Now, our friend, you know, didn't come up. Yamin say, Mr. Etienne Fonina said, Sir, ya ba ebejina studio say a Kenyan copon sema. Obian fine senitim say, yeah, attack you will be there be. Every minister of God, Jina, say, a rather fan of sway in the free soon. If he say, and quadja quite a yaba copet. But nipa bebre teaching my own say a dawson and so norson a bacope and quadja quite a yaba copet. There's only one way because a quay nipa first of mass as you is no rich a yemi no na yemi answer so but a bacope a quay rather yama nipa say obane beman fanda no one form of from revias and a bacope by our quay bebre soon a winnie pound. You were knee, you were henny, you are son, you are no. You are funu, you are tour. Yeah. A biani juma, hallelujah. Amen. Till last week, teaching about what do you call it? Family planning. Yeah. Yeah, they are too net. Never be other son tells a comment. Your topic be a treaty, but because of the way every child Muntini has to put and I may say a corner so part 2. Yeah. Pastor, you serious about the work we are doing, and now grown a year. And I am to mean Cassan Quatin and Copon Assemda. What ought to America? Rich and never working kind kakra. Call 3 John 11. Dear Dickine, we are software to already on for Bible. We are solid to already on for Bible. But ought to the American. Obian Tenas and own chains and I can say at Tessa, Anasa and Tessa. Yeah, called 3 John 11. Also, Odofo. Was it Odofo? And Shaboninsia. Odofo. And Shaboninsia. Me too for sir and Shat Bonnet. Bonnet, Nanya Day. Insia. And Shat Bonnet, Nanya Day. Insia. Nemo. Shapapa Nesia. Papa. Nemo. Shapapa Nesia. Shapapa Nesia. What are some? And never say we are saying on your Bonnet. And your Papa. And Sanya manimienu me too for say papa no nesia nemo and chadie bonisia bone yanko Matthew chapter 15 verse number 9. Matthew chapter 15 verse number 9. Matthew 15:9. Was it no so let me kwa there were so many churches and to be was come and worship with us. Yeah. And Jesus by an obey to them say was only me kwa there were churches baby ba was only a radicwa what church and some boy yesu din ekwa wanakoma ani nyamisuro so de suma rade ani ho kwasem was only me kwa what church and some nipa na sese na osa tichi What's and summer nipa asese ana asese. That's my point, Rich. So family planning everybody necessary ya na nipa. Nipa necessary. Nipa hye de no. Mu tie mi. Be ba so bia e follow me. Was it
osole me kwa na ochire ensama enipa asese Ghana asese ne pastor asese banya awurade enya Bible masa heaven na ya kono da bia me ka say consideration bia ni da bi consideration ni heaven mu say when na ye nyamdwuma ate when na the congregation doso me na me kwa asole kese me yasofo bi ba me yes consideration nim dia akwa heaven aye di odi nyankopon enum asem so dia rade so tiri ni tiri dia opano I hate it. What I say, it was say I hate divorce. The same thing, I hate abortion. I hate fornication. I hate family planning. But you are telling me, sir, well, time I preached here last week, Jacob brother be ancient. Now, on here, because I know the time I hear preaching, then the Pebby church here. Pennyfo bebre wom elderfo ne ade ade asema o mu kan say we so ye bone shade o mu ti radio so kasa family plan e ye bone pennyfo in masa mom ye very careful me say saadi ye dia to net the whole world obi a sha e comment about it sa asem na ye kan ate sa ana sa ente sa evi say wo se enipa monwo na munya da monore sare bade awa asase so obi afra set catch say tetefo no Bible na no ka se bi mu wuse no enya ma ba ko ne no mu no mu bi busa mu David papa owo say 9 mako 9 na David toss 7 yeah me sa busa wo yira wo wale ne se busa se ne din de say den enya enwotwe ensia ensoa badu ni am obi badu dan de nyaaye badu dan ni nyaaye and at the same time obaka kire me say enkra ne dos obi wa say sama wo na mintimi nhye wo mo de ane metai tiemiye ma wo na mintimi nhye wo mo de metai na ha ade me japa rich and me to a beba studio me dwen ho na me kra are asase e ho to the sense wonim sense of so be ye aduma na sika na e dolly a ompo no question pa and the open you some question pa obi wo fie be as 100 ebi wo 10 5 ebi wo companies different ebi wo billions of money ano de entwaso ba wo nipa 4 pa ne yaka entija o punipa o dosika ahonde che nipa onya no do dia ope na me ba chia wo ka what me akogwo wo yire panie usika bebire beni de unya ipe na mom o kaso no oba ne da na so sa de ne be firi mo ba emba ne be firi mo ba na me say many ani abortion the same obi o ya family plan obi o ya abortion mo ya pe no kwasem seed no sa ne ayaye Oya pa because se unya sika pedia ada na wokasa wo maya 4 enti wo mpa biem wo ponipa na wachiska uno bi ojiska duro pe eye pe utie ne ye Ghana na asese ne nyame na asese Ghana na asese Ghana sofo na asese Ghana Bible school na asese Ghana church na asese benya Bible those who are led by the Spirit of God they are the sons of God enti wade wo homa otumu ana ma me okatira wo say kwa panie fa panie sa ho secondum na me hom nya sa na sa ho so ba chigu fom na me hom nya sa kese adare wo ba ya sa de we nya sa de no on ka santre ma nya da enti chake ho kura atumu hom kura no ya atumu chake you see it ko Romans chapter 9 verse 19 tie eho asama Paul ya ba ka Romans chapter 9 verse 19 Romans chapter 9 verse number 19 was na afa obeka kire me say ti asam na wo kan afei obeka kire me say adan na daso nu onipa na hwan ano ne pa opa ne di asie hwan ano ne pa opa no di asie edi asie ene onipa woni hwan o toto nyankopon asema hey what asam na wo kan hwan ne a wo toto nyankopon hwan ne wa
wo tietie Nyankopɔn asɛm ano de wasoro ye na gwa na asase ye na so ntia so papa we wunsu na esum ne munukum etwa ne ho asia na ne hunu ma nyina na atasfo ba na etwa ne ho asia ampanifo aduonu na etwa ne ho asia na abofo mpempem etwa ne ho asia koto sole no anopa awia ani anato agasa kronkron ne wasafo rade ne yanku ne nipa nipa nsuro Nyankopɔn president Samra mudi na yedi so ayemfo Samra mudi so asikafo Samra mudi so onsa uyi obi akoa ade obeka to so ye ofi obi aye woyɛ eji hwan no a wo tuatua Nyankopɔn asam no anwene bɛso onwemfo sɛ wonim sa wo ye note wo Awurade ani what is a kuaba papa what is a toy anwende na sa wo ma me ya family planning na ka wo beba wiase ya ka wo beba wiase so ma me wo ba ko pakura na ana ko ya family planning ka wo beba wiase abra ko sin ka wo ma anka wabenya sa adwene ne mo tuatua Nyankopɔn asam no ya ka mo mpene churches be a kyerɛ wa solid and na secondary schools ya kyerɛ What's the house no more time? Koji ko he. Me ma be breye na sfo ko busa. Omo da word o family plan ho yade. Omo manya five blood. Omo manya stroke. Jale bani awodo nyina ho na free. Pressure no nke. Afiri na ba he. Ya na mo ti ase da. Ebiti na awo he. ho efiri hene. Mo ntakisa tete no ne ne ya ira yade abu wiase. Montaki enro dodo aba wiase nti ana de yade aba. Esi eni ate. Una me sra pass obi. Yase eni ate montaki ya nananom obitimi nyini nya 100 years. Me nana me am real testimony me real na yi gama onya 50 years asa no wo me maame. Ti me maame fa ni nya me che. Wow. Me bi say ro na ne che 50 years no nka abra. Aso na o say 30 years no ye tabra. Enro ahodo enro Yamade samu hinim, yamade samu ase, yamade samu adai. Na mo ne adai. Utimi kwa wato panie, say nya kese, na bi briti, e bi tutu o mani achinwi, e bi tu o mo hene, adai. Ya kwaso nyamu di nyame atem papa. Adai. Di anko na mo pe. Etu de wo mu da, wonya funu da. Be funu. Ha uyusu ni nyina amote samele na dia paso be child dress yes no wa daja de nanim uye tu no papa ni papa na odu ni pa wa won tiase won de ni pa owiase so fo enwanwa won de ni pa ukura wa change utiri ni wa change wani udi nsuo bi asoso wani achi watu afiri ho wa change umawre wa woro ho udi wa to panie wa nufu omnufu ano so ka ho bibia che so ya ba bi sem breast augmentation ni da ka ho udi nku sira wo to no fo ama ya kese at the same time wo kura sa da dia asa wase enti wo ade na wo pe boni bia pese wo di o che so ya artificial ade na wo pe why ni wa tuatua Nyankopɔn asama no anwene be so onwemfo se wo anwene obetimi ase onwemfo se ade nti na ayo me se adai na wo mama wo bebre amwa anwu bia na on say hey nipa iye Awurade kafra unim say rich obi nya ba tina wo chini obra akonfo so malam so adifo so adifo nyina wakom so opeba bi kura de ne na dakura obi me no mu da papa so pa sika na eza Awurade wonya dai de onya abase ompe de wanya bi so su frɛ no de opɛ yenya sasa Awurade wonya dai so mansuo to a na esu oto do awia ba na awia ba do tampe apaba ena futurabo ensota atatabo sesa Awurade wonya dai doya tuntum se wompe doya kokwa se wompe sesa Awurade wonya dai ya mutu fi doya tenten se wompe doya checha se wompe adai pa duabo the DHS na ye to family planning DHS na madie e makura de enka o masemo asa heaven o mu nko asa o mu nko bi yo asa o mu nka ho enti sa obi ti ni peba na so sofu sister bi ko sofu wa o ana so won no so madam me be bom pa ya mo na Awurade so obewo abobɔ so na sa wonim na nkra ne mu ba akokora no
ɛfom wɔn akɔyɛ abɔɔsen pɛ wɔn awurade di ɛna ɛsɛ wɔwɔ sɛ 7 as a 4 ɔsafɛ de wɔn mpɛ bi mu na wɔn sɛ adeɛ awurade yɛ ɛbu akɔmɛ nhyia bone paa deɛ ɔtɔ so na sɛ ɔkɔyi gu yɛ so ɔkɔyɛ ɛdan o sɛ ɔkɔyɛ family planning no yɛsɛ anɔpa wɔdware nkora ne nyinaa ɛkɔ school lɔɔre kwan ho sɛ yi nkora no wɔde ka nwom dada ka bɛtwi fo mu nyinaa so Jesus at a sport nyam wɔ mu nyame no yam nkora ne nyinaa wɛnya bonsam o awurade ɛnyɛ bonsam awurade na yɛ saa de wontimi nka sɛ wɔyam nkora ne nyinaa bi kyiri bi afei kɔbusa ne biribi wobɛtumi akwɛsen no dabi wontimi nkwɛsen no ɔno na kum ɛnti sɛ wopɛ kaa dodoɔ wopɛ sika dodoɔ wopɛ fi dodoɔ ɛpɛ din pɛ animonyam ne nipa deɛ wompa who are you woyɛ nipa bɛyi wohwɛ video no ahyɛ me mea meni na mekatra hwan ne wo a wotwatwa nyankopɔn asɛm no hwan ne wo enti mopɛ ahodeɛ kyɛn nipa na nka nnem ne etimi de yɛfo no kwasesa agi sika kɔmso so ti obi anya sika oni ba Abraham Abraham ɔpɛ ba sɛ de papa ne si bra ɛyɛ Samuel ne na ba wakora kɔdaa because we say we japadeɛ na ni wan ne betimi ne japadeɛ ja kraman ade ne pɔ no so yɛ kraman kwasempa wan ne betimi ne japadeɛ ja aboa untimi boda enti nipa yade a ye ho hia sombo papa na me say me fiewura bra Peter I what do you call it asset dynamic say on na recruit ne baketo bi wo me busan say sister obewanya so 4 years me hyedam ma me hu say akra na bie o mu gate na ne ma kuta ne ma me hyedam senior akra 4 years no wa genius no abenya falanda mu hata what you say ne fe afemi ti wana me ma hyeme na me te voice o ma so say won say nipa sombo enti woman ne pie ba nya na me da so gina anim wo ehwe akra na esere ya fa no nana na o hata enyama no kama ba na wodi 4 years obetima hata niam kama ntimi hata niam abirechire ba na di 4 years obetima hata niam ono ya aboa na nim say sika wasam ayankrata say sika da wo nkyɛn na nye nipa lo fa yusu a obetima so sika oni nan oni nsa oni adwene aya suma wo kraman na suma no aya suma wo ponche no abirechire no suma wo mu so obia ni fia na o kan wan ko trema ya kata kan sa ka ko kron ko ta de breme yansuma ka yansuma nipa so won wa wie yansuma yes yansuma ka yansuma nipa so za ka kwa na nipa na de ya akọ adanti na mu bu na mu ne ma che nipa anu so betwam ti wasofo bia o titi wo kwa ne nche ka kira wo sa family plus all the pan kwa sa ho enya bone no sa nipa no o ya bonsam onya so papa maka demon obonsam o ya bonsam papa because all pa hunamu niam eche nipa de ane wo ne ni kwa sa wo ba because all ma me no papa e de duro se wo na ka wo say ye yi wo totene ya ka ne sa na wo ye tu no sa wo ye lawyer wo ye MP wo ye minister wo ye manager wo ye presenter no Ushenim. You don't know. Atamo bi bow. Asam ke sebe na kwai su bow. Eni pa hweyo. Eni pa hweyo. Every so nyankopon ye nsi na twetwe. Na de oni pa guo no anu anu e de ocha. Wakatua na ode brewu. De ode basa fom anu anu twa ani musa beba amu atwa. Go Hebrews chapter 13 verse number 7. Hebrews chapter 13 verse number 7. Was a monk and penny for what can Yanko pass much mono? Monkai mon penny for what can Yanko pass much? What can Yanko pass much? We're not boy in show and GD. One show and a brab boy, and show with the GD. And show with the GD. And show with the GD. And to that Christianity, why when you show much? Jeremiah chapter 6 verse 16 was say mon kwa jira kwan so na mon hwehwe mo sa tete atempo no de okwan pa no atanu na mo benya de home amam kra faso na mbenya home amam kra tete atempo kobusa na faso kobusa na faso so for muntie enti se wadun yo say ha nyanko kan bra Hebrews no me ka say bia tro verse number 8 say Jesus Christ to say the otie enra Jesus Christ ate say the otie enra enne dapim enti yes won change Christianity en change sana na Peter motie na sana na etie kwasam de na ya bone wo Peter mo pen so na enne ya de bone kwasam de na bone enra no enne ya bone kwasam
Yankasi Masa ya modern ya ni modern Christianity modern Christianity tete atempon Bible no eno atro de nani ense sign dia ya bone no wa pen so no ya bone ne ye ni computer enti Yesu won se sign nensa mo se sign na atro de ense sign and so obi de ne pe as se ni pan se say de mamu why don't you consult the Bible Bible so say I don't think na musa Bible dia na Bible dia na rade mo so ka fa ho Asa, mommy are very careful. Mommy are very careful. So why no? I'll cheat you and Yanko Ponsaman. The years to kiss what said what's here and ever from the Mishapa we keep on here be no. Oto Peba. Omo ya family planning in a Banunya bi. So I don't know fish are a fish your family planning a cabinet. I your family planning a cowbell. I am some now. Hebrews 1 Abrasoro or 13 verse 5. Kaimami 13 verse 5. What's the moment can you blame Mama Brabo? Mama can you blame Mama Brabo? I'm on pretty was one penny. It was on all I can say. If Nana Casa, Mirin, so men power, damn pow. Namaya de Nam Case. Amaya de Nam Acasa, I didn't make war for. I rather than idiot. Me war for. Saturday, I war for. So I rather than idiot. I war for. And I rather than a henny pan. I want a henny pan. I rather than a henny pan. Amen. I know people want to know. Name a Jania hunting. Must swap. I know when you probably buy airtime. And the air felly. Obu akwa oba ne keto no beto to time ono kwa na no ofe papa wona be ye great wona be ni pakese banya so onye scan hwe no ana ye hia ni susu a Bible say Awurade ne wodi ai obu afo onyire mo homo nwo Awurade ne obu afo enti ni nyina ye sign of abortion osempa sign of Nahum chapter 1 verse 2 ya fast Nahum chapter 1 verse 2 Saudia ya kato na umfa ya kande ya tira onipa ya ya famu de awie Nahum chapter 1 verse 2 waso Onyankopon ni nkumfo ne retoni Onyankopon ni nkumtefo ene retoni ni Awurade retoni ni Awurade abufo ya noma na bufuo aya noma na bufuo aya noma Awurade to na wo yanya fo so re Awurade to na wo yanya so fo de ai atom so re kwa osese abufo ma na tamfo osese abufo ma de ai na tamfo every say obi bia na wo fa wiase Adam fo jo so Nyankopon de tamfo and sankrofo ni na obeto wan so de ai Sembo ho papa what a mystery obeto mu nyina so re ntero ade mfa ho nchew yes ebi asofo bi ba wiase president papa bi ba wiase wo wasanka no e wode bebu sa say rich me ka say sa abofo yo onfa wo so mra ba me hwe ya mi hu no ayi dai wo say rade me si ni kwan rade woni de rade ano ebuasefo mi busa mo se mama ka se wo ba ebuase a wan na wo kro mo obetime asi mama kwan obien ho wan se me mama moto sidina o asere na so da ni be busu mama wani nteno na wo ti hwa fom e bia wo se no na wo ti hwa fom se me mama she mama si yamfa we si amedia me se me mpene o muka so mu diri gajadia nya ne apa mo no that is power yeah it is a mama was said to me we are how more than the king of kings and the lord of lords hallelujah Aratona nkopon unsuro we wona tia kafra ejanom ne nananom amum yoso ebesi ne won to so nan so and so untimi si mama kwan untimi si ampi kwan untimi si asambere man kwan masa chai se uchiche rade no masa me papa maso fo mpanifo mum ye hwe ni amani pa jira kwasampa yesramo jama so le ma jira ebenya ho atemu won so rade ni abuafo obia ni ho na ho atere etumi ya biribio se rade ka so ma de nchimwa wo be ye dai untimi ka awie wo ka so wote ho me afiri huni ma wo be ye dai bra untimi ka wo be ye dai woni say ya kokroku samono ya kan dia awie ya kokroku samono de rade say ye de ama rade ma etimi sraw wo de awo any comment wo question a wo question bia be so obusa kwan da wo betumi afrɛ me me number aba tuda wo betumi afrɛ me ni problem bia me ni woni asam na mom me kyerɛ wo nkwaje kwan no wafasam fire comparison sensem na me kan ewom ana enim the Bible kan no wo twetwa no ana wo twetwa no ana na mpɛ sɛ obusa pato te da me kan enti obenyansafo ye bu ni ba ne kan asam
na kwan biara okwasiafo so na ntiase so yede ebono omani pa nyina hu se wo yakwasia na je se wo kwan bi wa wonam so a ade afa ne ntiase wonya da wonya wadwene sa wo penti wonya na de odomi na jane ne na ewo ne dabre chie ne kenya betumu sunka bi mu enti wanta kane ene nyankopon se wo tuete ne numa sam so hu so wonam so abade nhyira wo mo na timi firi wo mu yoma wo Yesu di amen top sam bompa etwato ye bompa ye tiefo odomfo ne boafo ye de ne monyam ne yaseda ema wo se nanso de opose boaseman ne adansemai tano Awurade wafa osomfo emos asante so ada na die se yampase be di nipa moja ho fonti Awurade dia wo honhom sha ye no eno ne yesua guo yesra sa ma wo manya badwema na wo manfamu aba ensesa wona kwan ensa kire mfiri won bone ho na se opie wani monyamu a ye nifo ewatemuo mu wo Yesu dim ene ye bompaye amen Ejana aso Yesu di enana ji esa so biem